Kublai fi baro nakashiti baningkong jung Yohanes kalanong ga balay dekot arpuwe hadu arpuar te kunta to ko bayitam ladaki jingyatib lam jungi kimpen ramyingi ngis ngusngain hakma dublay ngin pediang ngin yo pediang na ukat kabangi pan namarba ngirakhe aga hukum jungu Pikan mau ngila pusan alor ke jing duai bad mentaga singi pet Yohanes apostol bala itu bahaya Jesu ba itam jung Jesu u pankan mau ingi gumno kitab sirak kalanong lai pusan dekot khandru ngi pule gumne yau bale kam kabapun sumha yau trai an pediang bad ke jing duai jungu kan kot hadu ka beneng right Dre kitab power kelenam baningkong dekot arpu khandai ko ongum neru hangta kinsa khot karparinga re ngan namthi kinsa wad bniya re kinnam lap yanga namarba kile isi ya ga jingtep but kim yit ya ga jingting buram yau trai pet hakawi galyang hangno kumno balai agono guru kom ublayin pediang jing dua jungi batsa kawe ke jing batai ko ngi balai pediang te ngin pusan susu halor ka jihikai bau Yohanes ula ayingi ajutam barimru don sirak re khamtam Yohanes pen bayitam ka jing yetip lam jungi kimpen ramyengi ngis ngusngaina ma dublai de bun mangingi perkhat ublay ubisharingi ublay ulekumne ublay kumtai no jingyat teplam jungi kimpan ramyengi te nginam kuslai mono bopet kumno kiwe ki bisharingi itu boro jingyat teplam jungi but ngin yo pediang nau kadba ngi pan namarba ngi rakhe aga hukum ki hukum jungu tada fi belasnga barbor gini ke jingkai fi kasngo man kasngi but nget scam filosof turu ke jing kol dor jom kaktin jong ublay ke jinge de jongi but kaktin jong ublay ngi hap imsngi ngi hap kongu man kasngi aktin jong ublay kamtam kene ga por lockdown ni ga por jong jing pang jing stom ni don por ban puson but kamtam lele ngin ke jinge teplam jongi kinam panramingi ngin salong kiba ublay unsa pediang sumhaingi te aiba kijing dua jungi kin poi shadu ka beneng kumba ong kitab sirak baru ublay beden bor barok pa baru kun baru mensembo kodun kerkuifi